Om Swastiastu, pamirsa sareng sami Niji pada mengenah aina mangkin titiang pinaka penyuluh bahasa Bali Desa Mekar Buana jagi ngelaksanayang tata cara utawi tutorial indek perawatan lontar. Ini hasil kematan yang pertama sane perlu didelane siagayang ini punika saka pertama wonten kuas puniki kawigunanyane angin mersihin buk utawi debu-debu sane kewenten ring lontar aduh delane. Penggalih wonten kain utawi lap niki bahanane kain katun wonten ring tuku-tuku terdekat angin ngelap malih jebos. Ane kaping 3 kawontenan minyak sereh. Minyak sereh puniki sampun ke campur angin alkohol. Terus kawonten genah minyak malih jebos. Landornyane untuk keamanan kesehatan iraga giring sareng sami ingat protokol kesehatan nganggen masker. Nggih, pertama giring di ajang titiang sampun wonten lontar. Mungkin titiang jagi mempraktekkan langsung tutorial perawatan dasar untuk lontar didelane sareng sami. Pangton kesuwen-suwen iraga muduwe tetapmian sane tenget ini pingit pangton kelas amah nget-nget. Yang pertama ambil lontar duwene buka tali ana ngiket. Penggalih garis buka talinya sami iki genahang sampun sampai ical urut dan ngenenge. Oke, buka nanti kalau jebos dados bentos di kita ini. Dudonan perawatan lontar ane mungkin pertama ambil kuas dumun iraga lurusan kuas dumun nggih. Kuas tujuannya mangdo debu-debu ling lontar puniki cal dumun. Anten kalau jebot tatkala iraga ngelap lontar anten debu-debu nika kados ane kegores ring sesuratan lontar. Dengan ini nguas lontar niko satu arah dari kiri ke kanan. Utawi dari kanan ke kiri satu arah kemantannya.
nggih. Sampun kepuas kenahan demun haris ambil lap bersih sedurung keijen minyak urusan lap demun mangdo sisa-sisa debunya nih antos bersih. Jadi niki nggih lap menika telur searah dari kiri ke kanan satu arah kemanten alon-alon ampunan gogosan. Ini sami sampun kelap memangken harus tuangkan minyak secukupnya. Contohnya nih nganggian minyak. Ini minyak seakan mangdo merasa nggih sami daun lontar puniki mangdo kekeni minyak. Pangten nget-nget utawi rayap. Mani nampak niki. Sampune keminyakin sampunang langsung kentonnya tapi ustane keikat lurus kenahan dumun utawi diangin-anginkan mangga kering dumun nggih. Niki sampun keminyakin untuk minyak untuk perawatan lontar. Ini adilane kantun ini wonten lontar utawi sesuratan sane burem utawi selam nyenipun sampun samar-samar menika dedane dados nganggen tingkih metunu nika anda selam dumun tingkih punika laris kegebagen ring sesuratan wis punika lap nyantos bersih. Nggih, dinderane sareng sami ning kantun
Sunsut utawi kantor ragu. Atu darane sareng sami sane duwe lontar dados ngrauhin ring kantor desa. Atu darane sareng sami utawi lerah ring kantor desa penyuluh bahasa Bali ring sejebag jagat Bali ring suang-suang desa dinas sampun kawentanan penyuluh bahasa Bali sane jagi ngerawat utawi melihara lontar atu idelane sareng sami. Ye sampune kering oleh bos idelane sampun mangin-anginan iki lap malih bos lap malih pisan ngangen lap kering nggih, lap kering utawi lap bersih. Terus punika sampun kelap sami. Kirane dados susun balik sesuai nomor alamannya nih. Tali nganggen tali anyar nih. Ini perawatan lontar udarane tatkala pembersihan debu napiket dados napitan nganggen kapas nika usahayang nganggen lap sampunan nganggen kapas duaning kapas punika serat-serat kapas punika kantun kadang nyanan sesuratan leng lontar niko kapas kan wonten serat-serat kapas niko panten neket dadosne leng lontar patuderane sareng sami. Pisan dikang matur yen kanton ragu enten bani utawi takut lontar nyane rusak dados rawuh ring kantor desa sarah penyuluh bahasa Bali sane tugas sane peleamungan ring desa dinas patuderane sareng sami. Ini sampun kita ikat malih patuderane sareng sami punika wau akide tutorial utawi dasar perawatan lontar sane presida aturan tidang dan lain mangkin.
Nggih. Yening nental moduwe minyak sereh dados bersih engke manten lumun kangen kuas utawi lap bersih nggih. Nggih, ene wonten pitaken dados ring kolom komentar. Ini dodelane kantun singsal oleh pisan titiang matur rawuh ring kantor desa derah penyuluh bahasa Bali sanes sampun kawentanan ring sejebak jagat Bali utawi ring kantor desa ring Wewidangan Ratu Widodane sareng sami. Nggih, Ratu Widodane sareng sami pantah sapunika sane presida aturan titiang penyuluh bahasa Bali Desa Mekar Buwana lunas Gang Renau Pengampura Perprada wonten iwang atur titiang utawi enten manut ring Ratu Widodane sareng sami puputan titiang antuk paramo santi. Om Santi 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 Om.